match hopoki jikai ne jena ladluida yarili ramnauli ngawlu shitle ye abamili ralaga witness kusahina nathum vaklam nathum ivangla mikhangyam kachi samphang reji aju match ikur town united fc p teamina tingroi fc nangrewgi taklene jena romni le taklebing shimni bam taklebing nathumi amik baji ina shwam mijine nathumi amik pahi ina shwam mijine hili witness marasa mirror cover yo kji ninkhama kji nathumna rashokai pai kji wangaina ngawlui daklen first 11 team ni akshidang kawlu shitle first 11 team team khaniwi club khaniwi player first 11 hili ngawlu shitle White jersey hina Urkul Town United Football Club ne B team ne kala black jersey hina Tingroi FC Lungherwi team ne jili yari bing nala ringa pa khamatan sa da akshida panglain pangphe mishla yari bing chief guest ne inspections at mandlelga yari bing nala pangakphe mong samila itum nala pangphe mi mansai ji Tangkhuli le hikta match mi shok le mai da phaning dok le ni aju wi rai da gi ni rai ni Ukrul Down United Football Club paina Tingre FC ngregwi ji wa ithum tangkhuli le hikta mi shok le mai da phaning dok le ni jena hang lu shitle shimni bam dok le avu avala bai agdongra chinongra la bai Shimli bom da klebing bahli inan thumi mek pahi shwami kji ratwi da hang shitle makhi troina jana na khawa khoni shat le khawa abam hi lira laga kem hi kala match hi witness rasami lo kji thumi latwi da kaw da khleni
ki coffee hopok ki jikai nei lut lui dang kau lu hitli romli bom dakle shimli bom dakle na thum psychology akshida remind salu hitli ka ji wang le ji ka atu met sim rang wi ka na thum mi mikhi shwam nai ki ji ina lut lui da hang lu hitli jana yori dong na witness sami khwai la salga ari Ukraine Town United Football Club aina Tingray FC first match first Pamring Memorial Open League Tournament hili ngrew mi ki dakle first match hi Ukraine Town United Football Club B aina Tingray FC na ngrew mi ki dakle ni jana yori bing ala liral go kharang shan milu kala krayang milu match si maning ka marang hui ka shivam naure ka shiwang na thumi lat lui da mai khiwi train ang kau dak le ni ithumili yori bing na yingsang mi dak le la phingma man le ye mathama man le ga ji hi jena match ngregui dak le hili yori bing na atung wen la azing wen lang shan sung mi dak le shan ma la ga organizing committee u shong na ring phatrak phungsok le ye kala hili witness rasa mi dak le na thum psychology ning shi ye ga ji hila organizing committee u shong na phungsok le Ukraine Town United FC B team hina white jersey sang lei kala Tingray FC hina black jersey sang na ka ani hi ka jersey na ka zikhi ngatak rok ro ka jiwi ningrin sang na ka sang rok tak lei nei jena match si interesting sana ora ka jiwang yori bing sabai khawa ngasam mew lo miyang mi lui lo ka jila point le match suliwa khang tak tha da tak ro ko ri jiwaina hili referee sami ki dak le utsawi hongai na la o ting ji e ahi ka pai nim ning nei ukruwi match ka chiwli referee sami khai ana sakchangi dak le hi ka pai ning ne pangcharam la ka bom dak le hi sashi phokori khai ne a Tingray na sing lehi ari hi tingray na sing laga tingray nam thalak khai pass mili le mit ashu midfielder ping le pass mili ka sakchangda Ukraine United brother bazina akathang laga oh tingray keeper nam thalain to khui laga mathalain save akhasai re tingray keeper na sing le ari ball he anam thalain kathakshang mere chui line kathakshang mi laga keeper na katak chang mi laga ashui midfielder bing na bang rok la sakchang da hot na rok le number 18 na sing line number 18 na singbong laga pass mathala khai kha mere Mr. Kuyung na pass cross sajang jena mathala khai cross aga mi laga hili yang lo danger sala khai pola khale le Tingray FC na sing line Tingray FC na referee na makamya khalew kida khong me re ki problem clay mi na makathem ning ne referee na kathai ne mathala kha Ukraine United brothers pasin ka takchang mi loga oh hangyon khaila le punge Tingray na sing le tingray nam thala khai pasa ka milo pek pas sal milo midfielder nam thala sing sat le mathala khai pek pas aksa mere mathala khai pek pas aksa mere sakchang dab tingray pek na sing lo mathala khai cross ka mere mathala sing le mathala sing hang rock laga 19 and 15 hang rock laga out patai re
mathala khai ball nei hi corner ga goal kick clay phap mata thori corner la bai da sit sang le re jana corner kick thak mi lu ki je re corner thak mi ki je re adung alung jling hang rok ta khli ji mathala hang rok la ga out chokai re mathala heading sa la ga goal kick aksamang da Urkul Town United FC pasina goal kick sambang naga asina githakchang miliore jere Auri la hobok ligi jere ball jing lo yari bing na ball jing lo mili miang lo ball ing gijne mathala kai pass aksa janga tingro FC na control da githakchang miloi laga heading sa sang nui laga mathala kai bola single tingro FC na mathala pass akhamere side single side mathala kai cross akhasang laga keeper na neong ni la jakshi khmai ya tingro wi nayong ga thane mathala kai tingro na single UFC jawrara amingi kotong pada kami sakar tingloy na single mathala kai pasa kami sang luere ashiwi UFC wi back na mathalay ngak mi gai ne tingloy na outro ki da le train Siwi aming sang nai da pashi nai ga ukul down na mathala ka heading as ukul down na defense sa sanga tingroi na mathala ka taka ashu keeper je na yong li kick maning mang taim ne ihi tingroi wi na yong la chi ta bam me ka thakchang mi ki keeper na ngam se na khil ka thakchang mi le chi line ka thakchang mi le ka sakchang da hot nat le tingroi wi defender na kathangshang milere ukul down nam thalai single ngapai rok le ga kula si lakin na ochog gi da ukul down wi ka da phaning sa ga ji ne ka tingroi wi sa thi re tingroi ne herme lu gi je re mathalai herme re ashu backping na mathala khai bola single back pass savut le ashin back kick finding ne hai danger sala khai bola ka sampang naga ukul down bashina referee namak myak lewi da thaki jere mathala khai pasa ka misang laga sagar bing na sakchang da hot na laga ngapai le alungli ngapai rok laga referee na makam ya khale gi do falling mirror Tingray FC wang Tingray FC we interact akasambang le aro hili Tingray FC na advantage mathala khai hi kada da khini khile gi ashu coach bing la manager bing la kui sat le re kachang khat hier pugang pak position ni ta khai ne mathala in timing ki jere mathala khai bola ka tak sanga kilo shira kai na ochukai re ukul down FC na katakshang mi ki ashu defender na katakshang mi la chui line katakshang mi la ashu number 13 ngapai rok laga Tingray wi FC defense akhana head ka sa jli ki ilam sar ma hor mi le here mi le mathala kai bola ka sakchang dang rew laga sakchang dang hait lai linesman bing na referee bing na makham ya khalew gi da
falling a Mary. He kapai meaning ni. Kapai meaning ni. Oh, mathala khai bola kha misang le Tingray FC na defense sa laga sakchang dang rang number 18 si 9 ni pass mi laga arwila 9 na number 7 li mi phang randle ka mashok rang ai oh os match kham ta hi Shimli bam dakle ava mtum linga lu shitle hi merak yang bingje intu me amikchi shwame mathala khai pasa kami jangai hot sakchang dang reng rok le hi Tingray out throw in kwere Tingray na throw in khui ki jere Mr. Kui Hung na kuichar ai mathala khai throw in milaga referee na mamyam da habok ligi jere ugurdan mathala khai bola ka takshang milere Tingray na khui laga mathala khai side ball pass sa milaga Tingray na single number 11 na single number 6 li mere number 6 li milga number kya khlem tai thore mathala khai bola ka takshang milere Tingray na single Tingray na ball jikap chang laga Usually green tea le da shai bao hi jena ai ilem minya thakha miao la mangao se sakchang dang reul ka Tingray na defense sa jen out chokai rai number kya hakle number 35 mathala khai out throw ka milaga head sa milaga ball sing kam thala in Tingray hold down bashina sing ta laga clash lagain out chokai ne out chok le re ya mere out chok le re number 35 the hair me luki je re mathala khai out bola khai hair me mathala khai cross pass midalaga mi akhalam le sa tu da goal kick eno onai re lungir no shi da reminds her shit create thava kri ho hadana feel render kirka a ball the we brother va a ball we brother va hadana nang ka ra da shuk mi sei tho ni ra tonga da reminds her shit create ne mathala khai itemak saj ne ka clash lagin out chok khai ne khigam dam ne arila he possession hiwa 50-50 and rockly. Jana, you're ripping the
ning sang lai yang mi dak le jiwang na ning shit le ye organizers ping kala match officials ping le request sa ge natumna any information or chishat khangai le kha stage song hili table host with table hili khra hang milo isi commentator li disturb masai say and a stage hili host with table le any chishat khangai bausung khangai le kha stage thalak khai attack sang rok go klo silai na au chokai re indirect aka equal down fcv indirect action phang le danger sala khai bol nahi danger sala khai bol nahi mathala khai kola khatak mila bola khatak mila keeper na ashu keeper hila ka paimning netting ra fc keeper hila mathala khai etemak salak chine kho equal down iwang corner kick sampang leo ga sampang la kai re jena mathala khai corner kick aga thak mi lugi je re hi wakli mathala khai corner kick aga mi kila shila kai na slide sang ro kai da nganai ro kau ki da through crown ni conditional ang phalak ma ji thu ki da ball jik thak sang mi le re ukal down bashina ball sing play Mr. Number 4 na sing naga si ima market li lagde khon char mai le wow rok tak le ima market li teu khalang mai le khathal player bing na atumi niam jena atumi stage jena atum dala wow kranji wow to khlei nei sakchang da wang rok lo Mr. Gujar na tara in her sang mere her sang milga clash lagay na au chok le re Mr. Gujar na khui le re mathalai na pasa ka mi number 8 na what number 8 using fighting le hot na le number 8 na ka keeper na Yonsu mathala khai keeper na chilai thachang mile ngadang rong ga sakchang da claim sam ro ga ka referee na akalam thai min ne oh mathala khai pasa sang ni ka defense ping ji ka pai mani Mr. Gujar na Muhammad le sakchang da hot na le Abok lagi kira, outro ni. Orang ini thalak kai pasang kami sang leka, berapa kali lihat aku mere. Keeper dah mere, keeper dah. Oh, kumpulan ni long tak shot play. Footballing fighting ni. Mathala kai bola ka. Ukul down pasina. Mathala kai crossing ka sabil ka. Ashu set na sakjang do ang le. Sakjang do ang ka. Ji. Linesman na makamya ka liaw kita. Ha? Bye. Sakjang do liaw le. Tingoi na pere, tingoi na taksang mi ayudi. Mathala kai bola ka taksang mi le. Oi! Number 7 na singla, number 7 na singla. Katak kawai sa sini.
Huge defender ball in the Miki Jere. Down Bashina, Matala Kai Bola, the Shamil, second of Sakjada, a Udin of Jana. Call him up winning Nijila, and Sister Tuji. Ava call him up the Fayada. Matala Kai number 13 has a milka, Ting Willie and Mikai. 35 they have Milky Jerry. Matala Kai Bola, Ting with the clear side. Side me was today. Oh, such a wrong play. Oh, Mr. Kujar not here too. क्या करता जी बोल सिंगले तीनों ने सिंगले मतला काय पासा कमी संग लगा सक्जम दंग पाई लगा अस फुल डाउन मशीन पाई लाइन डिफेंस शामिल commentators samidagli Mr. Tubio Tumra anala talai comment sa daglai wa aina organizing committee na lara match mutile lakpathum staging ran ha mi dalai no wa knowing lang kasar kyak le lara ma lakpathum hi laga ung milagro ji sakla kain ko ne I paisa mo himre Ita da timai na timi da dalishi ko opponent na da ninka rokche itum na le mega ni zam gol thaile players pin ita da ninka rokhe kachang khat yari mi clip ne mathala kaya hai dem salul ga tang pai jine number adam pai rokla brothers cool Ukul down Bashina Sinaga. Oh, Kikula play. Matalaka item Sabai Kane. Kulash Kai Migmo Lesepo. You know, falling somewhere. Ukul down Bashis to the run play. Goal take five. Goal tight voice such a the run as you keep in the Tanaka. Matalakai de Baha Safai. Ukul down machine such a the run. Matalakai Golak. Oh! Wow! Promising kick! What? Messi long la jibak thakar mle wo. Hot. Chiwi ki kham tha ja. Haish. Chakhan niya. Time. Haish. Number single. Six Dr. Shaminere. Number 11, no Hobraka, Serena Singa. Oh, it takes right Sajana. Out car. Corner play in the Promising kick. Nam. Ukul down machine ng taksang minere. Ngapay ron ko hawak na. Tingoy na. Head sa siyang minere. Pass talakay sa runglay. 34. Anasin nga. Number 30 ni pass mega. Number 30 na cross sa siyang sine. Ka. Tingoy FC defender na. Kwere. Oh, so sad.
offside tayo tingol ito taksang may gizere 3 line taksang may re number 18 na singay number 18 na singay pagpasa kuchar na singay re mathalak kay pagpasa ni re ayu di nak taksang may laga side hay 11 lim ye do kdew katat sa me da out chukay re out throw de con kuli khang cha này ki gam tham ne idum le sa da thire the number 6 na pass mere number 11 na pass ball kalai sin le number 11 ko khuil ka ball sin dai re oh kalakshi corner kick sampai re corner kick mathalai kick jere ashi jibak chling hek jok sakjang dang kata kumi laga etek masa thai dak chiga ta jik kala shi khai ga ta jik le goal masam re mathala khai corner kick ne mathala khai bola sita le glass lagai dong chokai re mathala khai pasang mila mathala khai ite ma sakhai sang number 19 head samil ga katak sang mil re tingre me asina ashi keeper hila ga pai mi hello. Ungai ne. Number nak kijere. Katak mer thala khai bola ka mer. Attempt sa khoi sal ka. Tingro FC the defense side thalai na. Thala khai bola pek pasal ka. Mathala khai bola ka mital ka. Mathala khai bola ka mitat chawi. Ashi keeper hi ka Pamring edek na lamam tham da keeper thather tingoi da singlai sak chang dak tak chang mil re ukul down bashina oh mathala khai pek pasal ka keeper da mathai mithala pasa milare sakjang da singlai tingroi da mathala khai pasa mil number 15 da khoi le ga side line mi vai sakjang da run le oh mita jena chi number 17 mathala khai bola ka pass mere side le mathala khai te baksa ka keeper na mathai mithala chka mi defense tak chang mi mathala khai chula khai bola tak chang mi laga
alung si le arila alung ni sak chang dang bai rong le tem khani shi na sak chang dang bai rong le arila tingoi na sing na pas thala kai mission ka mga wak sak pa shi na sak chang dang hat le Mr. Kuchar lam thala kai pas am ye keeper ji do ashir keeper hi matha bro number 8 na sing le number 8 na sing na oh danger sam laji oh corner ki gak sam ki jere alum ling hai dak le ji ti box area ling hai dak ji idum dak dong am jukem sai ki kham hai klai ji ne oh heart touching ball mine ili ayar when the publicity goal to chitle in the chit tham arila mathala khai bola ka thachang mi le re alung ni sak chang da bai ro ka number 17 de head sa sang mi 17 na sikle arila clash pe na ho bai re Mr. Kuchar na kai ru ye re Mr. Kuchar nam tham re sakchang ye oi hot na ye okul down bajina sing price up le clash na kai na referee na makam ya le wi do ari lose down the ball thing samang wi le shang le ri mathala kai ukul down nam thala kai tek sa phai sa le ari da oi thala khi am tham ne jo ki do mathala khai po back action mere clearance oh danger sala bola safe sami keeper hush Alagai, Five minutes. Release substitution Mr. Number 19. Mr. Number 19. Number ke wali shingi le thamta tu. Oh, Mr. Number 8 shin khai ne. Thalai na khai ne. Alak time. Oh, mathala khai bola sak sak be attack sak khai sala sak chang da alung le di box ira le sak chang da hing ro bai ro ga pek pa sa mere thala khai bola mizang le re oh tau shine jini ka tau ke phane jini kle ba gong leo gi da और चौखाई लता है आई की हम था हमने मुन्नी लगाई तुम नहीं साथ गए सापम पम ने उखल डाउन पाशी ने 35 ने है मिकी जे
Thalain he mere oh kala shilai na Arila number 30 na troki na le train Mathala kai train na milka Tino FC na defense saukida Arila mga protection kai sat le Sakchangdang ran gijini Sakchangdang ran Gamak ror idum na yang tang vai na maning bukida Goalkeeper na basa mere Goalkeeper na basa mere defense na Arila lungli taksang milulga Sakchangda side na kick sakai le salga Out chok mere Ramno Bingley. Kalo, avu awali. Latui dah hang shitli. He merakhim. Amik Pingji. He merakhim. Amik Pingji. Inashvam. Referee Salai na jere Yang mamantale ina chithare blume ina chithare So far match yang laga kini lam talai spectators pingala hey with the team kala players Pamring la manager bin coach appreciate sangai delay sala kain reu delay oja dumyo team kini striker hi nana sangsa siwa goal kiak se thai arui sangat bahang logika Truk back hele. Truk ship. Kamu tham jeng rok mo. Ai talai ning reu delay Ai talai khang reu Kamu thabaji. Idumi thadam ka paisa. Singyet nala ground ngai huwang players nila ngreu lei thada thei delay ning ma suitai se sim thala gain reu delay kla yarulila hang chi thengai delay achu first Pamring memorial tournament hi Indigenous Hills Network channel YouTube channel live stream sami delay aina itum nala share salaga katai shimli pamdak leibing ground hilimrang rasala shimli pamdak leibing nala khayang sampang rono chuwang itum nala share sa se share ka sama mi la shi YouTube channel chila subscribe ka sami laga itum yang room share se ngai delay Dat lushida hang delay green D with team Zwing bajina ka pari ji ha khangre yang man ga hot nam man la sa si Here we next match now. Haukok FC versus Ukrultown United FC. Ari Ukrultown United FC. And the next match Haukok Football Club versus Ukrultown United Football Club. Puri kamataji kathang milga akhratala ningsang dakhang me dam nai khaine Kakikam thamne mathala in pamle Ari lak thakshang mile chi line thakshang mile ga mathala ka item sa faisal ka ukhul down single mathala ka polak singba bhai zamrok ka na referee na la akhram thai midure
Number 11 na single Tingrai. Number 11 na single. Sing na ball ting thalai single. Arila number 11. Pai lain sing na play. 19 na single. Mathala kai bola abisam laga. Cross akasajen. Ketiau ka. Kapang nau kita. Ukul down ni. Defense ping na clear. Outdraw ka mire. Number 2 da. Thasang mire. ATM sak vai. Mathala kai hili side ni. Ukul down basina mathala kai bola single. Number 16. Matalaina. ATM sak faisal ko. Lain out chokai re. Sabjang rep ngok le. Kani ni him thalaina mi le. Hiwi match in amik pat Swami. Sabjang dalai. Miss Kurawonli Koi sau ke commentator sigaida kusangaida awi thamatu sita ngai sita dale jena green tea sabai ka sinapunan film sangai dale ukul down out throwing wheel ga Mr. number 7 na wang bai laga Mr. number na singna thala kai pasa ka alung ni misang Mr. number 17 na khui laga Mathala kai temak sajne Mathala kai temak salake Jena etema mathala kai ne Kol mazang da Maring ka phala masalo Defense nak taksang gila Cui lagay nak taksang milaga Utsa bashili boli miyaura Ashin na kami yan number 15 na join sa milga Mathalay po pagay rog laga Danger sa lakay realistic Falling nga khaleaw ida Mamiyatro Ukul down ni captain na Indirect Mathala kaya kadami Alung ni singwai say Alung ni sinjar laga Sakchang da kapay rokle Sakchang da ball singwai Sakchang da hometown sini Kakula silangin na Defense pinungak Yogiro kujar na singwai Mathala kaya alung ni bola kami semua. Asyik keeper ni mathala kita. Keeper ni mathala kita. Jangan offside tak. Mathala kaya bola kami semua. As number 13 we come tahi. Kiam ro kian jangan sido. Bashivamna. I could Kungani. Tiktala le. Defense the pass. Defense the pass. Posing le. Number 11 na. Singa. Pass pick pass Samire. Mathala bola ka Milushi. Number 17 na single. On the side pass milga. Kujar na pass milga. Atong siyang mere. Oh, mathala kay. Kujar na outdraw na Kamilere.
Greg Chan. Green tea with Tim Lee. Remain solid. Green tea with Tim Lee. Half time winning sang Issue in first half. Tingloi FC versus Krultown United FC. Score Arihi nil 0-0 in Italy. Kala Arui issue tournament he live coverage video coverage lately. Indigenous Hills Network. Jaina. Duimio commentator na fans pinglila. Kala stage di bom dale ojang ra pinglila. Arui we match opinion. Tiêu kho interact sang sang ngay từ đấy nên là dừng là hăng ngay lấy kho match Pamring real khai match tiêu kho Thế đó hăng ngay đấy sao bác sĩ lila vì comment hi tiêu kho mình sắc ai nhớ Messi cái thằng đó rất mà đi play gì nhớ original center referee sai mi được rồi thỉnh nữa volunteers na khawao khon cha da lai kha Yaro camera sidoro. Volunteers yurda hachi chat sak sabde utsa yurma umbrella ho khangran miro tho hingai haira table da motom raga kapigri hedo jumbra bam sarai rawe thada satan katum bading ran mi hoi volunteers yurda request agree Adam. umbrella miski adai wali bro umbrella hu ko bi ha fondorium Pamring first Pamring Memorial Open Tournament. The first match here, Krultown United Football Club B versus Tingloi FC. First half, ili Ari score 0-0 in Alayede. Kala match we officials pinla. Yari lichitay mi dalaye match. First match we match commissioner he W Kashung. Amay ungning Kashung nasami dalay. Referee he Mr. Tingming Pinao. Kala assistant referee. First assistant referee here, Mr. Honriso Kashung. Second assistant referee Won Chingmi HA. Kala fourth official here, Shanting. Hangli Shidale, match commissioner. First match commissioner here, Mr. Unganing Kashung. Referee here, Mr. Tingming Pinao. Kala assistant referee Mr. Honriso Kashung. Second assistant referee Miss Won Chingmi HA. Kala fourth official here Miss Shanting Singnaisui Utsa Ukrul District Sports Association. Ashina match official Sami Datlane. Kala he will next match Hawkok FC versus Krultown United FCA. Ishui. First Pamring Memorial Open League Tournament here. First day match fixture here. Tingloi FC versus Krultown United FCB. Second match league Hawkok FC versus Krultown United FCA. Kala match kani Gushuda itu Matsinui service special salakai Mr. Pamring late Pamring Shimpurna late Shi Pning Sada
candlelight service later lay China Ili later lay Ram now being Kala Razan the players being officials being Now being Natumnala Ashama candlelight service program Lila Guru Lishit Kawai organizing committee Kala Shimpu Shawana Saklak Kaina Kapone Ashama match Itum Pamring Late Pamring which currently Pamli candlelight service now candlelight service Rubra Chena Ram Hili later lay Rishum now being Kala Yarwen Razan the players so now being spectators being officials being Nala Tam Kasakya Lila Araman Sinway candlelight service Lila Room Big Wai Shimkur organizing committee Joina Saklagana Kapone Ishi play on Huili light Sangdak lay LED light and street light pada Shanghai dak lay yang laga akha hi on side lay China Kawa kon shaka light chi of Samuelo ning shilaga rena na price rap below stage lay Kala Pamring Memorial Tournament Himang Maningla Organizing Committee Kala Shimkuna Pamring Awi Memory Sada Pamring Night 24 March Lila Itu we open concert later lay Chili Ragi the later lay artist me La Chitaimi gay Mr. Pakmi Mahong now Arazang Re Mr. Thang Mai So Shing Lai Ala Razang Re Yung Kamrang Kala Chikami Raihing Kala Yershim Sek Da Ashipanga Hi Kaikana Imphal Waina Kaikana Ufru Waina 24 March Itu we concert Hilirang Rubra China Kataku Lungli program la Shokora TV flyers la Shokora Chila itu mobilize sase Kala concert chila Laina Palai ni Sase Tangku Paulakai legend Kala artist Singers Bing Mange Yung Kamrang Chikami Raihing Tang Mai So Shingai Amai Pakmi Mahong Now Kala Yershim Sek 24 March Wang program Semaire Indigenous Hills Network proprietor Mr. Sorintan Haurela host Willie Rumdalaye and awi mabawi chuda aw ali yang gum tarana ningai ji mring bhalak la tangmang tingai theidale kising situng liana ningai shanda je and na chumnala Indigenous Hills Network hile subscribe la sami laga achui live video coverage la ashi channel YouTube channel chili live stream sami dale tena chumnala yang mi laga share la sa sai sona mi la share sa laga subscriber hi to make vibe Katina channel hi host sa lai mani manai jangpun nau nei Mr. Sorintan Haure itumna Indigenous Hills Network hi na tumna subscribe lam sarang dale ka aruila YouTube please jang laga Indigenous Hills Network da phalaga subscribe ka thaku samyolo thak mai tui kichi chili price Ran mi haidalai price to sponsor here Mr. Thanre kala Miss Papa na sami dalai 이 무시래요. 지금 사진도 또 아주 Hashma game ho hobo katwa nei chada utsa hairam tom hoi bim sanghwai satan volunteers yurna kutumi ga hui mi hwai request agri haira satan takar se ye tangye thona toma bangra da volunteers yurna satan ha kutumi ga kutum pati hui mi hwai request agri
Itungwi. Second half hi hamuk sau sei. To be match officials bigla rasa ngai dei. Jithei mi lui dele. Achu we match commissioner hi Mr. Muning Kushung. Match hi we referee hi Mr. Tingming Pinao. First assistant referee Mr. Andre So Kushung. Second assistant referee Miss Bonchingmi HA. Fourth official hi Miss Shanti Singnai Sui. Utsa wena shi sami daglene. Ishi with second half hi hamukra jan yaruina. Rayang room laga tong room selvi. Second half hi vai sau sei. Okay, Ari match officials match we referee Mr. Tingming Pinao Sine. Atang ina ba ko khili Tingming da Pinao da sang ni gai ne ji yu shong ai apology sat la ka she will referee Mr. Tingming Pinao village when first assistant referee Mr. Andre So Kushung. Second assistant referee is watching me HA. Fourth official Miss Shanti Singnai Sui. Over match overall match commissioner Mr. Muning Kushung.
He took me second half. He học phục lưới đấy. Black jersey hina. Ting Loi FC. White jersey hina. Ukrul Town United Football Club B. Issue commentator. Nala. About con cha tới cái match học phục đấy. Commentator Mr. Timio. Green Team mong man show hello. Single lagi si pap tay. Ha, nama zanga match. Makui ne main thay dale. Shay na, kata kui le. Nana pam show kui milaga. Hapo hello. Medical team kala officials kaya sang milo. Players kanini lisan sa kaya. Itum. Sila nang makso sih. Saya tahu. Itu celi bra. Wing taksun rok hai ne. Ada yang sang miao. Really sucks. Jana. Yari ding la. Kashui na hai masami la. As khang cha ne chi phning mi laga. Jana khang reu mi lo chi players ni request scholarship le. Siapa bra? Ya kok. 하부 농 주던 데 뭐라고 계속 그래. 이 비야 뭐지? 계란에 좀 팍지. 주디 주를 농디. Matala kaya ke dem sa jene kaglash line offset Ari Ukul down FC no kick aksam bangere Ukul down FC no tishang ni gijere Matala kay bola tishang ni number 19 hit sa 29 28 na simbolo ava jena Tingray FC na hit sa sang milere Arila sakjang dang bang rok liga clash line now chokai out chokai jli Ukul down FC na quick vaisa liga referee na makam ya khale wido outro hile jena Mandalere Polji Tingray FC na outro throwing quick je throwing halaya milga oh defense sak vaisa na outro player Number 19 number 5 laga number 18 na sing laga sakjang dang bang rok laga Ukul down FC na hit mathala kay naksa milere Jena sakjang da alung ling bang rok bola ko misang jan ashu keeper ye kapaya maning keeper we kam kahi ba
Sini Kusandra. Gelana memiami juga. Gol masang rosre. Sakjang dah hot natli ye. Pass slightly mere. Slightly pass milaga. Slightly sing milaga. Shangai re. Mathala kai pass ang sangyan. Asyik defense ping nangak shangai re. Sakjang dang ran dile ye. Gol sang kwai gizi. Heading na tong rock liga. Chest ay na lepas sami nak lehi. Mathala kai bola ka tingway na kuyang liga. Alung ni singjat liga. Oh. Ukul down ni keeper na. Line kui milere. Mathala kai keeper ne. Pass mishangai re. Ukul down na sing le yari la. Ukul down na sing na. Ukul down na mathala kai aga pass mishangai. Mr. Number 22 na. Etem salaga. Ka. Gila na fair misatu da. Keeper na kui laga. Katakshang milere keeper na. Sakjang dang mapaing rok le alung le. Sakjang dang baga 19 na. Sakjang dang sing laga number 4 na. Tingray win number 4 na sing le. Tingray win number 4. Anam thala kai pasa kami laga. Kula shilangin na outai re. Tingray wi out from here. Mathala kai bola kami sa laga. Ball alung ni pas sang rok le. Mathala kai bola ka. Mr. Number 9 na. Sakjang dang mapai laga. Kula shilangin na. Offside daw gida. Ball ji. Ukul down FC na. Sambang dalay. Katakshang migi jere. Mathala kai bola. Katakshang milere keeper na. Katakshang milaga. Tingray defense na. Head saja na out of player. Sakjang dang run lay out throw in. Mathala in throw in na kamier ka head sabi laga pass misangay alung li pass misangay tingray na head sabi laga sang laga ball pass single alung li sakjang dang hang rock lay sakjang dang hang rock
Talakai cross aga Talakai milaga. cross aga milaga. Momia rock to the Momia rock to the. referee na makam ya khale guida. Ya khale guida. Kon la pak jing rup kai ne. Jing rup kai ne. Talakai bola ketak milu gijere. Taksang mere, cui lain nak taksang mila. Mr. Number 22 atum nang home rock ga. Kula silakay na. Number 3 na singlay, number 3 na. Number 3 na singlaga. Talakai bola ka misang luye. Oh! Tricky play. Aksal ga. Mushok to the. Sakyang dang hang rock play. Talakai bola ka misang mere. Ka out tau ida hot train milere. Oh! Ilin Mr. Number 3. Mr. Number 3 na singlay. Oh! Ka kula silakay na. Out chogida. Ili substitution akhleo gida. Substitution akhleo gida. SCV Mr. Number 10. Azangi jere. Talakai Troina Hamilere. Mr. Number 4 na. Mr. Number na singlaga. Bolji and the tricky salak kai trick sak singlaga. Number 7 na singlaga. Alungling hai sangai re. Alungling hai sang naga Timur FC na sakchang da hotar. Talakai tema khasal ka. Kula shilagaina. Warm zong thre. Kula shilagaina. Kaleuda. Troin samang re. Tingwali. Talakai pasta ka mishang mishit laye. Oh! Hot now rock laga. Call ATM sak vai. Changdang ran rock. Commentators le. Viewers wena request ra da sabai ka. English la kasi chungmai da sichin laga. Comment sami log ji. Viewers na request ra da le. Zingla Roman le. Ya da be kan na. Kazing Kro Hilila. Rom Nobing. Chancing me the clip. Milak na pomte. Inuni yang. Ito sira sa ulo ko sa nangyari kasi nung may taka na. Opportunity ji na missa hai lekin grow ya tijula. Kashifam. Ina kashifam nilang medar Nobing na sham mai na thaikhi. Ball aga mathala insan mere. Idumili. Adam abam jasi jo. Recording na hai mi laga. Rewind sa bai si. Chơi thang này. Rewind la sa bai. Hangyon khai ni. Mi na kanan ni. Mathalay na alungning rawsan lay sakjang dang hay jan tulay mathala kay pola ka mishang mere bol mishang naga kipa kamalay satuda bol jim mo kuila out chokay noy
Arila. Arila. Ball kick some Ball Hongabida. kick some Hongabida. Keeper nak thakshang ni kijere. Defense nak thak mia. Defense nak thak mia. Pasa sang mere issue kuchar na singmung laga. Mathala khai po laga alungni misang sino. Alungni misang sino. Issue in number 22 Issue hila. number 22 hila. Pull down in number 22 hila. Number 22 hila. Finally. Saad le ala. Saad le ala. Sakchang da pasa. Ot. Bomia amane da referee na khomya kida. Khomya kida. Dinh tôi lấy tà ra đi. Một thằng lôi à rồi. Không mẹ. Substitution. Substitution. Leogida. Tingray FC na. UFC na. Substitution Leogida. Substitution Leogida. Number 16. Mr. Number 16. Mr. Number 16. Mr. Number 16. Number 9 Nishin Khai Number 9 ne. Nishin Khai ne. Player hi kapai mani Player ngok hi sini. kapai mani ngok sini. Kha. Kha. Kata da matha mai Kata faisa da si matha kle mai hot na faisa si rock kle hina. hot na rock hina. Club khani mi manager bi. Coach pin hila. Chot rock khai ni. Nói số cái này mà. À rồi mà. Thế nào? Anh nhớ gì Ali Khone. Mr. Number 3. Mr. Number 3. Another throw in Thailand Samila. Samila. Alung Nising Jena. Alung Nising Out Jena. player. Out player. Chưa bị luôn à? Ha? Chưa. Giờ này? Ờ. Throw hi nom tha thu da. Nom tha thu da. Mamia thu da. Mamia thu da. Miliere. Thailand Tiroi da khuya. Tiroi da khuya laga alung ni. Sakjang da defense sa khoi sa number 19 da. Number 19 da ball sing now da khuya. Pamring ni. Pamring ni. Mathala khai polang misang laga. Polang misang laga. Sakjang dang run rock da le alung ni. Arila. Arila. Sakjang dang mai rock da. Sakjang dang Line out tau gida. Out tau gida. Masak baya khleo gida. Masak baya khleo gida. Ôi! Ai thì riêng sắp cả Steve chia lại. Kiếm ra rồi, cái gì đâu. Tingoi na throw in khui laga. Number 7 na sakjang dang hai rock na. Ashui defender na. Cool down with defender bing na. Head Samire. Head Sami laga Arila ball ayar ni sim tle. Number 22 na sing laga. Sakjang dang hom sa play. Sakjang dang hom sa laga. Makamia khleo gida. Makamia khleo gida. Referee na. Kimi nikle. Ki card pai no clock nikle lam thei. Ki card pa clock nikle. Yarubing na ning sang lai ying sert le. Sakjang dang hang rock Koreoli. Falling ji hila le. Jena.
referee ji le le jiwa thir da referee la just sami tak le idum players ping la khyak shimi da kala honor sami da jili respect sami se ji stage lipam da le Arila indirect action bhao gida Mr. Number kya na thai nigle mathai thore sakchang da thai ni ka ngai ron da thai nigle hip hop badar mathala kai gola ka tak la kwal chang nai gai keeper na sakchang dang hang rok na out chokai re ki ga madam ne kulak shi ma sho da Thala khai bola ka tak chang mile re yani sakchang da ran rok le ye kol chang khwai ishila chang rok sakchang da hot na rok tak le ka chang khat players ping ni le ding shi jaw players ping na thum la mungkoi channelizing basu shumai na ninge noina noi booking thabi ga kan na sanabi ekoi gi damak tati organizing committee de ekoi gi ma ge da noi ba phongdoki hai che amukta phongdok chare Padom da ka phone Padom da ka phone Mathala khai call etem sa vai sakchang da sakchang mere atumle but unfortunately no we are getting a throw in praying for Ukul Down FC they are playing A Stingray FC headed towards the out Kazing na bang la kay Rosal players ping kala referee ping na kaya ka lung san mida ibo dang huli ba hitay